U jednoj ruci volan, u drugoj telefon. Iza suvozač, bez kaciga, bez zaštite. Takve scene danas nisu retkost na ulicama Vranja. Deca na dvotočkašima svakodnevno učestvuju u saobraćaju, često bez dozvole, bez poznavanja propisa i bez osnovne zaštitne opreme. Vozi se kolovozom, trotoarom, preko pešačkih prelaza, neretko i kroz crveno svetlo. Sa lepšim vremenom na ulici izlazi više od 1800 motociklista sa važećom A kategorijom. Na području policijske uprave Vranje registrovano je više od 1400 motora i oko 1200 mopeda. Ali pored registrovanih vozača, u saobraćaju je sve više električnih bicikala i motora koje zakon još uvek ne prepoznaje dovoljno jasno. Za razliku od motociklista, njihovi vozači često nemaju nikakvu obuku niti proveru poznavanja saobraćajnih pravila. Posledice su sve vidljivije. Od početka godine u Vranju su u saobraćajnim nesrećama život izgubila dvojica mladih vozača dvotočkaša, dok je više njih povređeno. Veštak saobraćajne struke Ivica Ristić upozorava da problem nastaje kada deca bez znanja propisa sednu na vozilo koje može da razvije ozbiljnu brzinu. Zato apeluje na roditelje da ne čekaju izmene zakona, već da insistiraju na nošenju kaciga i zaštitne opreme, kao i da decu nauče osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju. Jer ako su i iskusni bajkeri svakodnevno ugroženi na putu, koliko su tek ugrožena deca koja u saobraćaj ulaze bez znanja, iskustva i zaštite.